Non-communicable diseases NCDs. Izi ni indwara zitandura umuntu ku wundi, ahubwo ziterwa n'imiterere y'umubiri, imirire, imibanire, imiterere ya gene heredity cyangwa imiterere y'ibidukikije. Wamaze kubyumva neza. Aha ni mu gice cy'ubuzima, aho tugiye kurebera hamwe izi ndwara zitandura cyangwa se abantu batanduzanya, ni ukuvuga guhanahana uyirwaye akayiha undi cyangwa akayanduza undi. Naguteguriye indwara 100 zitandura, aka kanya nkaba ngiye kuzikubwira. Ntaratangira, we hari indwara waba uzi zitandura? Uzi zingahe? Muri izi ndwara 100 ngiye kukubwira zitandura, ndakubwira n'igisubizo cyazo, ariko cyane cyane nanone ziza kwibanda ku nyunganiramirire, food supplement. Ahanini bitewe n'uko izi ndwara zitandura, ahubwo zituruka ku miterere, imirire, imibanire, imiterere ya gene, ibyo twita uruhererekane, n'imiterere y'ibidukikije. Ni nako abahanga bavumbuye ko zikwiriye kurindwa hakoreshejwe imirire myiza no kuvurwa hakoreshejwe ibimera. Akaba ari naho bahereye bakora ibyiswe food supplement, inyunganiramirire umubiri ukeneye kugira ngo ubashe kurinda no kwivura ubwawo hakoreshejwe ibivuye mu mirire. Hakozwe ubushakashatsi bwinshi butandukanye, baza kubona ko produit ituruka ku kimera cyitwa gitinwa cyakozwemo inyunganiramirire cyangwa aliment complémentaire yahawe izina rya CAT-cell product, bifite ubushobozi n'imbaraga byo kuvura izi ndwara 100 zitandura. Ese izi ndwara 100 ni izihe? Ni ibihe bice by'umwihariko zibasira? Ibi nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Uri kuri Tumenye TV. Tumenye TV, ikoranabuhanga, ubushakashatsi, digital life, aho ubasha gukura igisubizo n'amakuru abasha kugufasha gukira indwara. Uramutse utarakanze subscribe ukandi no kukazogera, aya makuru ntiwazongera kuyabona. Aha ni uzigira gukoresha web 3 AI artificial intelligence, bizagufasha kuba inzobere no kongera umusaruro mu byo ukora. Nge wumva ndi Jerome, ikaze mu kiganiro. Non-communicable diseases NCDs. Reka nifashisha ibyiciro kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza n'izi ndwara 100 ngiye kukubwira muri aka kanya. Akaba ari indwara zitandura nk'uko namaze kubikubwira, ni ukuvuga indwara abazirwaye, ndavuga abantu batabasha guhererekanya. Ku ikubitiro ku mwanya wa mbere turasanga indwara z'umutima n'amaraso, cardiovascular diseases. Izi ndwara zikaba ziri mu byiciro. Aha turasanga hypertension, umuvuduko w'amaraso uri hejuru, hypotension, umuvuduko w'amaraso uri hasi cyane. Ku mwanya wa gatatu turahasanga indwara ya stroke, mu kinyarwanda bayita indwara y'igipfamatwi. Ku mwanya wa kane turahasanga ischemic heart diseases, coronary artery disease. Gatanu turahasanga heart failure, udakora neza k'umutima. Gatandatu arrhythmia, umutima utera nabi. Karindwi cardiomyopathy, rheumatic heart disease, iyi ikaba iri ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 9 atherosclerosis, uku ni ukwibumbira kw'amavuta mu mitsi, bituma amaraso adatembera neza mu mubiri, ntagende mu mitsi. Aha amavuta aba yafunze amaraso ntabashe kugenda mu mitsi. Ku mwanya wa 10 peripheral arterial diseases. Icyiciro cya kabiri turahasanga indwara za kanseri. Aha turabona ku mwanya wa mbere kanseri y'ibere, ku mwanya wa kabiri tukahasanga kanseri y'umwijima, liver cancer, umwanya wa gatatu kanseri y'amara manini, colon cancer, umwanya wa 4 kanseri y'uruhu, skin cancer, umwanya wa 5 kanseri y'umuhogo, blood cancer, umwanya wa 6 kanseri y'ibihaha, ring cancer, kanseri y'uruhogo
rw'abagabo. Aha ni ku mwanya wa karindwi. Iyi ikaba ari kanseri mu ndimi z'amahanga yitwa prostate cancer. Ku mwanya wa munani, kanseri y'inkondo y'umura, cervical cancer. Umwanya wa 9, kanseri y'umutwe n'ijisho, head and neck cancer. Umwanya wa 10, kanseri y'amazuru, nasopharyngeal cancer. Umwanya wa 11, kanseri y'amaraso. Ku mwanya wa 12, leukemia, kanseri y'amaso. Umwanya wa 13, lymphoma. Umwanya wa 14, kanseri y'amagufa, bone cancer. 15, kanseri y'utubyaro tw'abagore, ovarian cancer. Icyiciro cya gatatu nanone tuhasanga indwara z'impyiko n'inkari, skin and urinary system. Duhereye ku zo tumaze kuvuga hejuru, ubaze urasanga tugeze ku ndwara ya 26. Twinjiye mu cyiciro cya gatatu, indwara z'impyiko n'inkari, kidney urinary system. Aha turasangamo chronic kidney diseases, CKD. 27, kidney stones, ibibyimba by'amabuye mu mpyiko. 28, polycystic kidney diseases. Ku mwanya wa 29, renal failure, impyiko zidashoboye gukora, nephrologic, indwara z'utuyobora tw'impyiko. Mu cyiciro cya 4 turasangamo indwara z'amaso, ear diseases. Mu ndwara z'amaraso turasangamo cataract, ikaba ari ku mwanya wa 30, glaucoma ku mwanya wa 32, age related macular degeneration, IMD ku mwanya wa 33, diabetic retinopathy ku mwanya wa 34, mwanya wa 35, myopia, kutabona kure. Umwanya wa 36, hypermetropy, kutabona hafi. Umwanya wa 37, astigmatism. Umwanya wa 38, keratoconizm. 39, ivetism. Umwanya wa 40 tuhasanga indwara nyabirindiro, amblyopia. Mu cyiciro cya 5 dusangamo indwara z'ubwonko n'imyakura, neurological diseases. Aha turasangamo epilepsy, iyi ni indwara y'igicuri, Alzheimer's diseases, Parkinson's diseases, multiple sclerosis, migraine, umutwe w'uruhererekane. Iyi ikaba ari ya 45, amyotrophic lateral sclerosis, ALS, neuropathy, indwara z'imyakura, brain tumor, indwara ya 48, dementia, iyi ni indwara yo kwibagirwa bikabije, Huntington's disease, indwara ya 50. Mu cyiciro cya 6 turasangamo indwara z'imitsi n'amagufwa, musculoskeletal diseases, indwara ya 51, osteoarthritis, indwara y'imyenda ya rheumatoid arthritis, osteoporosis, amagufwa adakomeye. 54, good, inyamaswa ziza mu mubiri zikaziba mu ngingo, fibromyalgia, lupus ni indwara ya 56, scoliosis, umugongo ucurama, low back pain, kuribwa umugongo, indwara ya 58, kyphosis, umugongo unyerera imbere, iyi ni indwara ya 59, ankylosing spondylitis, indwara ya 60. Aha tugeze mu cyiciro cya 6, aho tugiye kureba indwara zibasira ubuhumekero, respiratory diseases. Aha turahasanga indwara asthma, chronic obstructive pulmonary diseases, COPD, pulmonary fibrosis, bronchiectasis, sleep apnea, iyi ikaba ari indwara ya 65, sarcoidosis, iyi ikaba ari indwara ya 66, emphysema, indwara ya 67, occupational lung disease, pneumoconiosis, indwara ya 69, pulmonary hypertension, iyi ni indwara ya 70. Icyiciro cya 8 turasanga indwara zibasira igogora, digestive diseases, gastritis, indwara ya 71,
Peptic ulcer indwara ya 72. Gastroesophageal pharynx disease generally iyi ni indwara ya 73. Irritable bowel syndrome IBS ni indwara ya 74. Crohn's disease indwara ya 75. Ulcer active colitis indwara ya 75. Fatty liver disease NEFRD indwara ya 77. Cirrhosis ni ukuvuga umwijima wononekaye ukaba indwara ya 78. Gallstone amabuye mu ruhogo rw'umwijima indwara ya 79. Hemorrhoid imibumbe mu kibuno iyi ni indwara ya 80. Tugeze mu cyiciro cya 9 aho tugiye kureba indwara z'umubiri n'imisemburo. Endocrine and metabolic diseases aha ku mwanya wa 81 turasangamo diabete yo mu rwego rwa mbere. Mwanya 82 diabete yo mu rwego rwa kabiri. Naho ku mwanya 83 obesity ni ukuvuga ubunini burengeje. Mwanya wa 84 turasangamo metabolic syndrome. Iyi metabolic syndrome iri ku mwanya wa 84. Hypothyroidism iri ku mwanya wa 85. Hyperthyroidism ku mwanya wa 86. Cushing's syndrome ku mwanya wa 87. Addison's diseases ku mwanya wa 88. Ku mwanya wa 99 polycystic ovary syndrome PCOS gwata inturubya ku mwanya wa 90. Icyiciro cya 10 turasangamo izindi ndwara zitandura. Miscellaneous use NCDs. Ku mwanya wa 91 turasangamo allergies urubobi ruterwa n'ibidukikije. 92 anemia iyi ni indwara yo kubura kw'amaraso ni ukuvuga amaraso make mu mubiri. Sickle cell diseases indwara y'amaso ya seli ku mwanya wa 93. Hemophilia ku mwanya wa 94. Thalassemia ku mwanya wa 95. Psoriasis iyi ni indwara y'uruhu iri ku mwanya wa 96. Vitiligo ni ukuvuga indwara y'uruhu rucikagurika iyi iri ku mwanya wa 97. Asizema ku mwanya wa 98. Chronic fatigue syndrome iyi ni indwara ya 99. Ku mwanya w'ijana wibaza ko hari ihe ndwara tutavuze, nta yindi itari depression indwara y'agahinda gakabije mental NCD. Izi ni indwara 100 zikubiye hamwe zikaba ari indwara zitandura non-communicable diseases NCDs. Nkuko twatangiye tubivuga izi ni indwara uzirwaye cyangwa abazirwaye batabasha guha abandi, ahubwo zikaba ari indwara z'uruhererekane zituruka kuri gene, ku miterere y'ibidukikije, imirire n'imiterere y'umubiri. Izi ndwara zikaba zibasha kwirindwa cyane cyane hifashishwe mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri no kuzivura mu gihe byamenyekanye ko izi ndwara uzifite cyangwa se uzirwaye. Uburyo bwizewe kandi bwagaragaye ko butanga umusaruro cyane ni ubwo gukoresha food supplements, imirire yujuje intungamubiri nyinshi. Muri izi nyunganiramirire bikaba byaremejwe n'ibigo mpuzamahanga, zarakorewe ubushakashatsi n'abahanga n'inzobere. Aha sinagenda nkongeye kukwibutsa ko inyunganiramirire nka Catacell product, Fiber Pro product, Placenta izi ni produit byamaze kwemeza ko zifite imbaraga mu gukumira no kuvura izi ndwara mu gihe wakoresheje izi nyunganiramirire ukurikije inama za muganga. Ushobora kuba ukeneye amakuru arenzeho kw'ibi ngibi, nta handi uzayakura uretse kugana ikigo Healthcare Medicine bakagufasha kubona amakuru arenzeho, aho uzahura n'inzobere abaganga bakabasha gutahura uburemere bw'indwara yawe no kuguha ubufasha bushyira iherezo ku ndwara urwaye. Ushobora kutwandikira kuri 078 110 934. Iyo ni nimero wahamagaraho kuri WhatsApp wanoherezaho ubutumwa, ako kanya ukabona igisubizo. Ngushimiye ko twabanye muri iki kiganiro, reka duhure muri comment ku kibazo waba wagize ubashe kubona ibisubizo. Wari kuri Tumenye TV, uramutse utarakoze subscribe ntago wazongera kubona ibi biganiro. Kora subscribe, wibuke
gukanda like aho uraba udushyigikiye no gusangiza ibi biganiro bagenzi bawe ukora share. Ngendi Jerome, reka duhure mu biganiro bitaha. See you next.